Kugurisha intwaro na serivisi za gisirikare ku masosiyete 100 akomeye ku isi akora ibikoresho by'ubwirinzi byazamutseho 1.9% abyinjiza miliyari 592 z'amadolari y'Amerika muri 2021. Nubwo hari ibibazo by'ihererekanwa ry'ibicuruzwa nk'uko imibare mishya yaturutse mu kigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku mahoro cya Stockholm ibigaragaza ikaze. Sipiri yavuze ko ubwiyongere bwihuse bwavuye kuri 1.1% muri 2019-2020 bwabaye umwaka wa 7 wikurikiranya kugura intwaro byongera ku isi hose nk'uko Sipiri yabitangaje muri raporo yayo ya Arms Industry Database yasohowe kuri uyu wa mbere. Sipiri yavuze ko ibibazo byo kugeza ibicuruzwa ku masoko byakomeje guhagarika ubucuruzi muri 2021 kandi ko bishoboka ko byarushaho kuba nabi bitewe n'intambara yo muri Ukraine. Mu jambo rye Rusi Berd Sudlo, umuyobozi wa gahunda ya Sipiri ikurikirana ikorwa ry'intwaro n'icuruzwa ryazo, yagize ati twari twiteze kurushaho kuzamuka mu gurisha ry'intwaro muri 2021 hatitawe ku bibazo bikomeje byo kugeza ibicuruzwa ku masoko. Yakomeje agira ati isosiyete nini ari ntoya zavuze ko igurisha ryazo ryagizweho ingaruka mu mwaka. Ibigo bimwe na bimwe nka Airbus na General Dynamics nabyo byatangaje ko byahuye n'ikibazo cy'igabanuka ry'abakozi. Raporo ya Sipiri ivuga ko gutera Ukraine byakozwe n'Uburusiya muri Gashyantare 2022 nabyo byongereye imbogamizi izo kugeza ibicuruzwa ku masoko ku masosiyete y'intwaro ku isi. Ku bihugu by'iburengerazuba yagaragaje ko Uburusiya butanga ibikoresho by'ibanze bikoreshwa mu gukora intwaro. Iti ibi bishobora kubangamira ingufu zikomeje gushyirwamo muri Amerika n'Uburayi mu rwego rwo kongera ingufu mu ngabo zabo no kuzuza ububiko bwabo nyuma yo kohereza amasasu n'ibindi bikoresho bya miliyari nyinshi z'amadolari muri Ukraine. Uburusiya bugenda bwongera ikorwa ry'intwaro kubera intambara, nabwo bwahuye n'ingaruka kubera ibihano bifitanye isano n'intambara bituma bigora abazikora kugera kuri semiconductors no kubona ubwishyu ku byo batanze. Sipiri ivuga ko amasosiyete yo muri Amerika yiganje kuri rutonde hamwe n'amasosiyete 40 yo muri Amerika yinjije miliyari zisaga 199 z'amadolari y'Amerika muri 2021 nk'uko Sipiri ibivuga. Nubwo igurisha ryagabanutse gato mu buryo nyabwo bitewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku masoko muri iki gihugu. Bitanu biza imbere ku rutonde rw'ibigo 100 bifite icyicaro muri Amerika ni Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman na General Dynamics. Ariko raporo yagaragaje isamuka irifatika amugurisha ry'intwaro zakorewe mu nganda z'Abashinwa, aho amasosiyete 8 y'intwaro yo mu Bushinwa ari ku rutonde rw'100 yagurishije intwaro zifite agaciro ka miliyari 109 z'amadolari, iyongeraho 6.3% ugereranije n'umwaka ushize. Inganda enye z'Ubushinwa zaje kandi mu 10 za mbere.